Hello guys, mumeze mute turabashimiye cyane mwe mwakoze subscribe kuri channel yanyu mukunda muri benshi bayita Easyboy TV show. Turabashuje cyane. Uyu munsi tukaba twagarutse nanone mu biganiro by'ikoranabuhanga. Tugiye kubereka buryo ki rero ushobora kuba wacuranga indirimbo yawe ukayicurangira uruhande rumwe ari video, urundi uri kurukoreraho izindi serivisi zitandukanye. Tutabatindiye rero reka tunyaruke tubereke aho wabikorera. Uraza n'ubundi uko bisanzwe, uraza nk'uko bisanzwe ugatangira. Turi hano turi muri screen bisanzwe, ugakanda hano kuri Google Play Store. Wamara gukanda kuri Google Play Store n'ubundi ukajya gushakira ya app yatuma ukora serivisi zawe ndetse no gucunga video, bayita Film Manager. Ukandikamo hariya ukandika Film Manager, warangiza then ugasacinga iriya ya mbere Film Manager. Urabona hari Film Manager plus n'izindi, bakakwereka zino file rero zitandukanye. Muri kubibona ko ari nyinshi. Iriya ya mbere ya downloadinga na miliyoni imwe, iya kabiri miliyoni 5, iya gatatu miliyoni 10, iya kane miliyoni 100, ariko twebwe duhitamo iriya ya mbere downloadinga na miliyoni 1. Turangiza tuyinstallinge. Tegereze gatoya. Tegereze iyo update muri telefone yacu. Muri kubibona ko irimo iradinga. Birumvikana bisaba kuba ufite data. Urabona kuradinga cyangwa se uri ahantu hari wifi. Tegereza ikaradinga. Tegereza hafi kuradinga tu. Tegereza. Tegereza. Sasa bakora update muri telefone yawe, uhita ukirika hariya kuri open. Ugategereza naho ikarodinga. Byamara kurodinga
ugakirika hariya kuri next, umara gukanda nanone ugakirika hariya kuri finish, then igahita yinstalling ikaba activated muri telefone yawe. Uraza ugakora hariya kuri close, urabona ko banyamarijemo, ugakuramo bino bintu biri kwamamaza, uhita ukora kuri close, ugahita ukora kuri allow kugira ngo iyemezemo fresh noneho utangire kuyikoresha. Tayari ubu yageze muri telefone. Twebwe rero tugiye gusubira inyuma noneho tuyikoreshe. Urabona urascrolling uzamura nyine, uze ujye kuri ya phone manager yawe yo muri screen, iyo witwaga nibagenza uyikirikeho, nimara kuyikirikaho barakwereka utuntu twinshi two gukoreramo audio, video, wereke image, bakwereka n'utundi twinshi. Uraza hariya kuri video wowe umanike izindi video, scrolling uhitamo iyo ushaka. Twebwe rero reka duhitemo iyi ngiyi, reka duhitemo muri izi ngizi, reka duhitemo aka ngaka, reka duhitemo aka, tugacurange. Urabibonye? Sasa rero muri video hari utuntu tubiri, hari akantu gashushanyije gutya, hakaba n'ako ko hejuru k'akagufunga. Ikibazo wowe ni izo gatatu uri bukoreshe, ndazana akavare nawe gukomeza gucisha umukecuru, wowe ukomeza kugira iminsi nkuru. Niyo ujya kuba wabimbwiye mbere y'uko umuhamagara turatwumva. Afite kimwe cya kane, ako ngako ni gukanda muri video hagati, hagahita haza twa tuntu tubiri. None se ko sheri nta kintu ashobora gukora asanzwe, n'ubundi byose ari kimwe, byose n'ubundi njye nari twari kubihuza, ariko n'ubu uri kumva agiye guhamagaye. Bajya kumbwira ibintu bimutesha umutwe, amubwira ibintu byinshi bisaba nyine niba bidakora. Nanjye ndagerageza ndebemo akavari. Urugero wenda tugiye kuri WhatsApp, urabona ahubwo inifomu uzisige hafi zashira inzoka zahite nzambara. Bakuru aho ngaho ntabwo mpazi. Njye ndaza ndagerageza nyine turebe ko tubigenza gutya.
kubera ko gashobora no guca inyuma akaza akabemeza akajya ku mutwe wa tugiye gucata sheri yagiye mu nka nawe ni ukugira ngo tubere kuri iki bintu byose wamamagaye twegerekere muri sikirini yacu n'ubundi dushaka no guhamagara umuntu twamuhamagara ariko tubereke niba hariho amayinite cyangwa hariho urabona ko banyibikije ko ntariho kandi byo gucuranga urabona n'amamesaje bisanzwe twacatinga dusubire inyuma. Sasa rero ni ibingibi, turabashimiye cyane mwe mwihanganye gukurikirana ibiganiro byacu bya Easy Boy TV Show. Turabakunda cyane, ibindi ni akagaruka. Share, comment, mutwandikire, mutubaze n'ibindi mushaka ko tuzabagezaho. Murakoze cyane, mugire impagarike n'ubugingo.